Pойдем tуда сегодня. Head sõbrad, Narva-Eesti linna elanikud, kallid külalised. Enne seda, kui ma alustan, ma siiralt soovin, et te kõik annaksite väga suure, väga kõva aplausi Narva-Eesti huvikeskusele, Narva-Eesti noortekeskusele ja Narva-Eesti kommunaalile, kes on korralikult panustanud tänase ürituse korraldamisel. Nii et suur aplaus neile kõigile, palun. Давай глупой. Head sõbrad, mulle tundub, et iga aasta kõige oodatum aeg lisaks jõuludele on suve algus, eks ole. Ja ma soovin meile kõigile, et tänane päev oleks selles mõttes selle suve kõige külmem ja kõige tuulisem päev ja kõik ülejäänud päevad, needsamad 90 päeva, oleksid vastupidi kuumad ja päikeseküllased. Ja meil siin Narva-Jõesuus on selles mõttes kõik eeldused olemas selleks, et selle aasta suvi oleks täis häid emotsioone. Meil on, nagu te näete, väga palju üritusi. Meil on suurepärane atmosfäär ja mis on kõige tähtsam, meil on parimad, kõige sõbralikumad ja kõige optimistlikumad inimesed siin Narva-Jõesuus. Ja ma arvan, et te minuga nõustute, eks ole. Ja head sõbrad, ma soovin teile kõigile, et suvi 2025 oleks täis häid emotsioone, et iga päev püsiks kuum rannailm ja mis on jälle kõige tähtsam, et te saaksite võimalikult rohkem aega viibida siin Narva-Jõesuus, meie üritustel, meie rannas ja siis te saate selle sama suurepärase suve kätte. Suur tänu teile kõigile! Добрый день, дорогие друзья, уважаемые жители, дорогие гости. Прежде чем я начну, я хотел бы, чтобы вы еще раз сделали громкие аплодисменты Нарва-Jõesuu huvikeeskuse центру по интересам Нарва-Jõesuu, молодежному центру Нарва-Jõesuu, конечно же, коммунальной службе нашего города, которые серьезно напряглись, скажем так, чтобы провести сегодняшнее мероприятие на самом высоком. Можно к нему идти снимать? Мне кажется, помимо рождественского времени, самое ожидаемое время года – это обычно начало лета. И я хотел бы от себя пожелать, чтобы сегодняшний день, несмотря на то, что действительно сегодня устойчивая, хорошая погода, сегодняшний день был бы самым холодным и самым таким ветреным в сравнении с оставшимися 90 днями этого лета. Чтобы вы все могли как можно больше времени проводить на пляже, наслаждаться этой замечательной атмосферой именно здесь, в Нарва-Jõesuu. И у нас, кстати говоря, для этого есть все предпосылки и возможности. Эти самые огромные, большие, шикарные мероприятия, которые становятся все больше. В этом году у нас рекордное количество новых мероприятий. Конечно же, обновленная инфраструктура специально для всех вас. И замечательная атмосфера, уникальные